nam kan inrin lova nga kan torna te kha ti akhan kalut dona ka soi tu ri analutuk mai theya lo hria ni point a lo hria ni ve to ta sela engpon se ramlen ham tan ti in I khonge ator ngai om pon kan tor ve to tura te po ngai la a tho me I hanin lim tak tak teng mong lang nin I hanin lim don teng longina ap relina phur tur bungrua phur tur ang chi te le railway recruitment board ina exam abua sai lama lut tura in bua sai si lovin kan in bua sai dan chu compensation lam che ni in lang tlat Voin hi December ni li sang ni le som ni panga ninga ni ani a Zoram nu khoi kan ti zinga po apoimo le lian per turangai kan zol nei masa ten anlo soi fo to thin chimlam hi Zoram ko chua ala ni don anlo ti thin chu tuna hian atak tak thleng turin a in mung chho tamuk muk mai le sai ranga rail aron lut Zoram kan in buat sai lo zia alang tuna chuan kan sarkar ahar ni inalang in na thil district lunglei longtlai siaha district te loin buat sai tura zirtin na in buat sai na akal pui tamuk muk mai le Zoram soidang lam dor thei thil lo thleng tur Mizo te loin buat sai dan tur le kan hriat tur poimo tak tak pu Zomuana resource person and member study committee in December ni thum sang ni resom ni panga ni lai ni a lunglei convention center a thusoi bengwa thlang le ngai nom zet chu I han ngai thateng patrona ronda le thoi tum ani e Kaping chu kelo fak zuala President Wayme sub headquarters lunglei kania thian du tak kanam pui ka khuale tui pui te chibai kalau buk chewa boina in hun hu tak se nga helai lo kan song te in chunga lom thu Wayme sub headquarters lunglei mingin kan soi masadu ani tin hei boina hian kan LMC kan councilor te non tel theya aron tel chun te hi ai o zo tak in ni ti kan thria in chunga lom thu kan soya tin NGO le khami soitak ang khan stakeholder han frangkha ka soivek lovanga in chunga lom thu kan soi tak meu ani voina hian khuallian kan be sei phak lo kan du thu sam khuallian kan an nei hlap mai hi kan lom hle maya khomai takina thut muna loading sela alom nan ko ti ben teng puvi mal som chuanga vice chairman HPC kan lo me chuan kan resource person pu Zomuana tuna study team ma member active tak akhai pa berani a thut muna loading vele sela in chunga lom thu kan soyani tin hei pu Zomuana kan soyanga kan resource person kha member tuna social cultural and economic impact of the KMMTTP study team hian member ania kan chairman hi lunglei UHBL tu pumatima pulal timpuya ania department sang commissioner and secretary rual te hi an oma sarkar hiarin he project hi angai poimo maya abi takin kan thria sai ra ha kuna rail aron lut to a tunarwa man a chuan Zoram dung tuan hian chim lampanin helai kan sum don na hun pui chun tur hian rail hi kal turin ruam na akal mek ani rail lo lut mek ina tuna Mizo nam Mizo khua Mizo te min hong dan tur hi sarkar hianin chiri haulo boy haulova kan lo in buat sai theinan engtin nge niang ma kan la kang tin study team hi asiama chung study team ten anzir chuana tele anzir na eng atan chuan kan lo in buat sai na tur chona challenge kan ti te opportunity te po alo nianga tin atha lo zonga kan van tlang khotlang min hong thei dan te hen nam hi ral a la omem hen nam hian engtin nge alo chowang engtin nge alo don sonang ti te voina hian kan zir don ani
mizo nam hi kan rin main min ron chim do na chu chuanin ngong aron nei do na engtin nge kan lo ma chonang ti hi voina kan sir don ani uni tu na po hianin chu tiang chuan min ron phut do na kan rin phak bak hian he mizo nam hian kan phalovanga kan thanga mi te ho te kan nui ho hianin min ron tlan khal sianga mizo te hi chil ti thla do en kan lo thiranga sum don na po mizo te hian ti tur kan khresi lo wanga mi tam hian ti tur kan khresi nga chu tiang chon kan hoi ha yang ti sarkar hian a lau em maya chu tianga chuanin hei Zomuana hi tlang au tir ngata nakina asoyanga discussion soita kan rin ain kan tui don chu kan huin kan ria ani kan chief guest te kan chairman te chunga kan kalom hle maya college zirlai in locality ka shepoka faculty te pensioner te sub headquarter OM hoi tu te branch IO te MHEP and local tro MUP ka hui ka shekhong ai takin ban phar lokang MUP committee to study socio cultural and economic impact of the KMMTTP and railway line from Barabi to Sairang IO in Chibai ka bu ka seu athui tuk chuwang chuan study committee mingun Chibai ka bu ka seu ti ngai don zokni emerging challenge sap trong hi asoi lo thei lo do na te chuan heng te hi atul dan le kan inbuatsaih lo awang kan tor to na nam anga kan tor to na te kan soi bok anga te chuan road connectivity infrastructure kan nei thatper road connectivity na economics enterprise asiam dan te kan zir chowanga te chuan border trade ka lupui don cheu ni zo khothar kan fang bok anga chuan border trade po hi enge lo ni chi ale ti te kan soyanga kan ziranga chumi zo a chuan champhai district ka bu le bal thar a niam thut dan hi sarkar statistic karong present don boka hi makin ti mai thei champhai district in ompejam min hoviau mai thei boka amara chu kan ni na hi soyangai ta khop maya ti chuan border trade chungchanga tuna proposal kalmek le Government of India te Myanmar te Bangladesh te unapproved to site hole karong entir leng chunga ti chuan serchi pa ho soidan taka oil ver chungchanga kalupui leng chunga asan chu emerging challenge kan ti development emerging chungchang khane mizowin kantlin lo uisa ei thuak ina phalo ti level kha engineering subject khane polytechnic lamte kan omboka atlin lovem atlin emti chungchang kan soyenga atlin lo anti kum taka MPSC na nalak chungchang applicant kan nei dang karong thilong cheunga kan thlin lo chem tichuan bairabi ya kan chuklenga lum kan ti veu mai the saira nga kan ron choulenga alum le veu mai the boka mom bu chua theng kan kal le anga tichuan kan subject ka kaladana kan lu tanga longa kan chuang don ani longa ka chuan puyang cheunga long rui oi lo kan thiang tichuan affect KMTT fek hi karon thil thok thok ng cheunga ani tlan chin don ta ila engtia re nge kan kalang kong hluya le kong thara kal don ta le engtia thu nge kan kalang ti chungchang hi kong thil leng chunga ti chuan he project hi hon lo ni ta se hun pa nga ya normal situation a tu ten nge mangtang kai don ani emergency a tu ten nge mangtang kai don ti karong soi lenga a soi lawang kan sir khawang ti chuan ani le emergency thleng ta sela north east hi kong hemi surface access chu siliguri chawne kan kaltlang vectoin karinga siliguri khudan lita se helama logistic transport turu buru dan tur hi kan mi thla chin lenga chuan tuna kaladan corridor chin sim hi situation ka khilang cheunga rakhain namin hei engtin ngen lo en rakhain namtena he project an lo welcome dan te kan soi anga kan jiranga chuan zorin puya le tlabunga korpui chua te silsuria te land port kan nei don land port a service om thei chungchang te kan zir home bokanga nam anga heta development trend lo chuak thut a nam anga hian kan nama compete pui competitor lian z kan nei a chung kan compete te chu rakhain kan ti te chin te kan unau te ni a chu mi te ni lo mi tribal nam chim ral ching nam pakhatan oma chu mi te chuan min huala helama muslim helama barat valia min hual veka dortero te muk dewa siam ching
riêng thính pui đó ra po an mani in dor tat nam te hian tu na hiam min ron nek tangar ngara chu mi te nen chon eng tin nge kan in buanang ti chung chang te kan soyenga mizo te comfort zone a kan omim dik tak chuan khang nam ho kha survival mode activate san ni cho me chi khat po me poi ti lo kor ngai ringot po kar khat poi ti lo nang te nen resources kan in chu don chu mi chung chang ka chu kan ziranga ti chuan a isu le challenge sa hian ko han min ron nek dona oimen min ron nek dona sunday om to don lo kan than lai dan system eng kim hi aron su her boy dona chung chang ka chu kan zir howanga ti chuan rem chan na siam tur te le a impact tur te kan zir ho bokanga adot le a chuan ani le tong lo zir don tai le eng tong nge nga yang ti chung chang kan zira in ril ruwa thil pakhat han chui kir lok ula kala soi lo ni o tian thu ma de chaw ni a dar ka ni ver ka soi thina ti chuan ani mania assam chief minister north east chief minister thom na ber assam chief minister in athu soi kha Assamese thalai singa in Japan tong an zir don ate an start to mai thei ani chuan act is policy platform le process a hian nichina ka soi nam ni lo kha Assamese thalai singa ron lut ta thuk mai ni chu a om je chu a broad picture shim kha entaila an ron lut thuta ani chuan Assamese thalai singa in chai Japanese an zir chuan mizo thalai sanga hian bandarin kan zir ve halangai kan in compete dan ti tak pozet real life a practice ngal tu thil ani don ti kham kan threnga kei ngei po hian ka ni chung kol tong khazir to achan chu hemi research ka kal pui don awang hiam e mingala ba ti tal ka thiam lo chuan ni kong la khon pa de ti tal ka thiam lo chuan dik lo ka tiam ka zirani ke po hian chu thalai ho khan min enton ruo enton klak kan hei min en wang ula kum som nga bor kan ti in ria Christmas ma hian ti tum kala nei ni car full kala tumani chu wang chuan enga bo hi chu hei om top tur hian pathian hian min siam lo ti chuan thalain ani enge kan lo ti veng ti te sarkarin enge ti se kan ti te mi puinol puin enge ti se kan ti te le ko han le pol dangin enge hemi chungchanga hian lo ti la kan ti kan soyenga ti chuan in suggestion le recommendation zong kha pakhat ma ka filter don lo a raw data a raw information in government ka submit don na thial pai na soyang angin tuna hiam ka jek tak to heta kan soi ang hi kan jek don ni ti kha kan sei du boka ti chuang khi le jeju tin ba de karon ti tak ko tong ani kan zir hal don ne apoi monia nizana po commerce lam official chuan ilo sei war tura kan du ju direct border relation trade kan kalpui don chuan China tong ni lem kol tong farasani ti miron thilani e program logic chu adani kan soyenge engineer ramluna polytechnic mi HOD electrical department mi alo kala khongai handing te se kut ben tengu ama so lokala an lo me ani nen hian KMTTP corridor hi research na yang kan te kan vakalani ke ma ni sum seng kan vakala kan thian donin chuta chuan min hong nat dan turte mithiam zok te le mithiam zok te soi te riak te in lo chiar ve tho ka ringa ke pon ko chiar ve thina chunga tang chuan ka phak to kin ko zui ve ta chara te chuan kum sang ne somni pakhat November khan solam corridor so kan pakala kan wazir chiang ta along tlai thlengin helam pang corridor a akhua omte long tlai LADC official chen khatte CEM bu vizir sang hun lai te EM dang te ne kan ti a chuta kan findings chu official level sanga inbuatsaih na ommi alo ti kan va muchuak non le ta a maro chu kan nam in mi te in thian te kan thian te kan u nau te hetilai in ko khana in thalai pui te ro chu an lo inbuatsaih a hemitang dungami hosa an inbuatsaih dan introduem namdang truck driver service peturin in chi te an inbuatsaih mek ani za thlak in tiem a hreomin tiem kan thalai kan fate college kan kaltir te sikul kan kal thattir te ina he project lian lutuk lo dong song dan tura anin bo sai dan chu vai truck driver thing pui lum sak tu le an e in siam sak turin service peturin he nam hi in bo sai ni in kan mutani chu kan mu dan dik takania high level in bo sai na om talo te chuan kan be ta ngarang ngara khami rengot po khap chu in bo sai dan tur anilo kan tilo
ข้าอายกงเลียนเลยทาโซก็อินบัวใส่ดันอมเฮียนกันเสียแต่จังคันกันไปโชว์ต่างๆนั่นนี่ที่ชวนกลุ่มสามนี่สมนิปลีเซปเทมเบอร์คาที่ผู้จามหาวิญญาณลุงเลยก็มันก็เลยสักวันเดย์สเต็กโฮลเดอร์มีติ้งกันเนี่ยให้มีจุ่มเฮียนมาสอนนั่นเราเช่นมีเฮียนเองติ้งเนี่ยมีปุยเตกันอินบัวใส่ยังติจุงจางเตกันสอยฮาวา LGCIO เต LMC เต MHEP MUP เตอันเรากละบรันช์ OM เช่นขัดอันเรากลบกะคุไลก็เลยแสดงให้เขาค่ะการสอยฮอมาเดี๋ยวชวนจูโปรแกรมจูพุติเดลหิมปุยตัวน่ะให้มีคอมมิตี้เชอร์แมนนี่นะมินซัพพอร์ตนะอันนี้กัลคอมเต้นชิมละมาสอนนะโปรเจกต์เรียนปุยอากาศมุบลายเฮียมมีปุยเตอินรัลดินะจูตักเซตามุมมาแล้วก็สอยฮอนั่นเองดีเซตีอินหุ่นกันติดต่อตับพอตาจุดมุ่งจะตาจวนทุกลูกนะบอกจุนสังในสมนิปังงานเมย์คัน one day consultation meeting กันในตาเฮมิติ้งเฮียนมุมมาแล้วก็เลยอมจะในโจกามีปุยไก่ช่วยนะ systematic mobilization process ในทากันตีแต่จวน KMTTP ไม่ดีแล้วกระดานไม่ดีแล้วลุงเลยจุดตะบุง National Highway number 302เลยเมกเต National Highway 54นิตาตัวนั้น number 2แล้วนิตาดิบรุกัดตุยปาง KM สังหารจะทุ่มงดจุงจางเตกันสอยหัวกันจิระจูกินะ economics activities ยามด่านตูเตกันน้ำบินหน่วยด่านตูซงกันสอยข้อมาที่ชวนทุปุยโปที่เฮียนกันหันทางตาbuilding resilient community aligning with development trend มาสอนนั่นเราเข่งมีอะไรมีปุยติจักติจุงจางเฮป community ชัวมาเห็นผู้จามาฮาวิน LGC กันเราทางเฟลเวกตัวที่ชวนกันจุยตะเจลักตัวนี้กันเข่งตาในที่ข้ากันหันสอยดูอันนี้ที่ชวนเราจะชัววิจิตจุงจางทุยก็สอยจักคบไม่ตรงจักเด็กไม่กันสอยปาระทุนน่ะสะจังเกลุงบังเล็กอังปาระสอยเที่ยกันเนี่ยมาราชุกวันจุกาอมวังคนฟิร์ตุกโลด้วยสักการเป็นเทียมดอนเนี่ยเราจะชัวข้ากับการวัดโลตานี่ที่ไหนขี้อันกับอุตนุปันเรากละสิที่เด็กทั้งสร้างอุตนุปันเนี่ยคงไอ้ตะกินเราดิ้งล็อกแต่เสกุดเป็นสักล็อกแต่งูกันหลอมไหมกัติชันจูอันมานี่มินสปอร์ตวางให้มีฮิวักลเทกันเนี่ยอันมอเตอร์มินกัลตีร์วางนี่นี่เราเสวอินาresearch finding ฮีมอเตอร์อมละวังที่ชวนกันวักลตาจุดกันหมู่เช่นขัดแต่กับ findings เช่นขัดก็เสียเราสักเราจะชัวสอนสุ่มโดนนักการจะระขัดลิชุงจูนจัง September ชุงเฮียนที่เด่นไลน์สกุลลุยบารมาลำลงจะทุ่มมาเรากัลชีนะลงที่ขั้นลงเรียนดิเรากลับบุงกันห่วงจีดาร์เจ้าไก่ตุยปุยกันห่วงจีปิกับจิบขัดพูดไทยที่จุดที่หุ้นไลน์ transaction จุด 8.5 crore นี่ใครค่ะกันชิ้นเสียดอนนี่นักกินแต่ชวนเขาชูงมีแต่นะสมันลักบุดันชูบุงรอ loading เลยอัน loading อันนี้loading ที่ลงอัน load เลยค่ะที่นั่นนี่แต่ชวนเฮลัยคู่ไอ้เฮียน platform ประคัด informal platform ประคัดเราออกมาเสมีปุยกุดทักอันนี้สินี่ Labor Association เราจะชัวอันดินแต่ชวนบุงกลางเศร้าเปียลำจงกันมีแต่ข้อสมหิปลีค่ะทาลิชุงเฮียนเฮแพลตฟอร์มกัลตังเราให้ชวนนันทกไทยตัวลว่าตูเต้นเงแพลตฟอร์ม operate in hrethiam กันกลายเจ็บตัวไหนเฮียนจู่ๆเนี่ยลงทายพวกเฮทิลิกสอยโดนเท่าว่าอันมานี่พวกอันนงกัลโดนเท่าว่าหลังเดียวเดวินกันสอยตัวโดนนะอันนาจูกันนาจำพายดิสริปโปแค่ปวมเละเม็ดเละรังกระจักจุงจ้างให้กุ้งไก่ดันซงโปกระรอนสอยงฉันจูบอดาเจ็บไก่ให้อันนี้โดนฟังอันนี้เมียนมาราจังบุงระลุดอัลอมริลฟ้าตูนเช่นเฮียนอัลอมริลฟ้านิจานาโปอัลอมจวงเราเฮลามาจังลุดเวกชัวกเวกจุมีอมเสียจูรักใครเสกกันเราโจมต่อตัวไหนเฮียนกันโจมจาระจาระจุมีกันโจมดันจู informal platform มันอีวางิน GST นะตัวตาจุนเดปอจูกันช่วยงานในชวน association โปเลียนปันนี้อัลอมเวีย YLA ชักฮบไม่ LWA อันเราอมปกะบุงรับพูดเตอันโหลดมันตีเวลคัจูนักกินาดูเลดิสคัสซอนกันหันกันใส่คอมังอาที่ชวนสติลายาสุ่มโดนนักการปุยลายจุบจูนจังอ่ะ September กันติดต่อค่ะอาบุลาซอนเซกุลลุยอามาสมิเซกุลลุยกัลลังซอนสุ่มโดนนักการปุยอันนี้อาชันจูตัวนักการมารับจังอ่ะบุงเราลุดอะไรอมเราชันจูโจจะชัวจุบปาเลตัววายากาเลตัวขกัลตังคาน construction อันละจอลวางอันนี้
helai bora hian motor tam lai chuan ni khata motor chi sang sang za atanga zan ni vel khapo ka sin chelo khang o za atanga zan ni vel thali chung khan bungra phur an thleng phei thi na kong hon ani ma po atanga za atanga zan ni vel an thleng phei thi na ni chuan ngai to ula solai kong hon ani chuan za thuma atanga zali vel thleng phei tura ngai chinta ila eng poni se nakina khathil kha chiang kuang dem kan soyenga te chuan long za thum vel service khan mizoram lam ina anei tu ni na kan ne long chu som pathum vel ani chun ko en line an kal dek bera zana chon light thatte atu la wangin solai sumdon na long mangson an nakal tlang lo baramalam atanga mi khwal lo khali rakhain ve kan ni to a rakhain nam te chu zo cha chu khuwa an rakhain pui zo cha chu khuwa in za le tle ma son rakhain nam om nget chung ko somli paruk ve an om ve me ka somite so an rakhain nam sum dong ho ron thlen na chu ani ti chuan mizoram lam tangkal ero chu an riak me lo thunga so tia thil engeni business operation alen tak thut nu son zo cha chu khuwa son sa le bule bal chok me ti vel hi an tharasi lawa bungtlang south entrepreneur theng khat chon so lai so income thataka an lo mangder to bokani ti te kha kan wa mu chu ani boka ti chuan chung ko hi za somru pani vel chok ani a nichina ka soi an sum don na transaction kan ti kha 8.5 crore kan ti kha of total value of the items nilovin mi pui tho chu leo lo unloading le loading atan chowa an sum lu an sum tho chu ni ti kha kan thadon nia ti chuan kan research finding te chu mumal takin kasia ka chief minister hena thanam ngai thua ka thlen top mai ni min ko lo som po min som lo ma sa po khan sarkar ma sa po khan ka siak to a ka thlen to a awa tha em ti kha aliam dan ania tuna hian ka ti le enga ka tia chief minister hian enga vak min lo ngai pui lo ani chuan karil ru hi aruak ve ta khop mai nam ta na ti thei tok ka nei hi ka ti to big lawang ti in ti taw sa in ka lut ani ta chuan lo dong song thangang mai rang lut tukin chief secretary a khale kha akal tira ti chuan man mo deuin he committee hi a loading ta ni ti kha a background he thil background information ani chu background po thui ngarem practical real life situation a kan practice ngal do na wangin tlaya tangin nula le tlangwal theng khat te pe chon kol tong injir veng hal don ti kheta wangin kalom khop mai vai le nam dang do le tur hian tlai tang an che chho ngalangai julai zo ka chuni e thupuya kan lut chan don ang on Mizoram chimlama hian development project lian tak a in pipeline mup lai le nam khoi cheloi loi thei akal lai hian aram nei tu te hi kan mut khu palang ti hlau thon na wangin chimlama khopui lian per lung le tang chanila kenin kan ti chuan khodang chon min en ton meng ti kan ringa development trend mila kanin bo sai lo chuan hil tam taka torna kan nei dona torna kan nei to boka chung kan torna te chu thiamang angin karon soi lang don bokani chuan he program hian tumbik le gobik aneya chumi tumbik le gobik ane chu chimlam mi puite ani a he thil hi pa ngai taka kan kalpui the ni chuan direct le indirect in India developed nation kan ti Viksit Bharat 2040-60 te SDG kan hanti te 2030 SDG sustainable development goal ti te hebi lotlin chona ko nga po hena pui ngai tura ka ngai boka hetiang thu pui mang te po hian lungleya state university te kan nei don boka hetiang program te po hi college ha te po hian hoi hot be thin ni se tul khopin karing doni he program in a focus lian ber chu emerging challenge tin sei thung tai la kan ma a chona lo om chuak thar ta mi la in bo se tula kan nam hian ma sona kong sang azo to na ti fu tok lo te kan fin na le thiam nei na phak lo wanga angai na kan hriat lo wanga kan ti fu lo te kan hriat reng kan ti fu lo lui te po a oma mi pui te in ral ring masalawa thil ton le pal nok kan neya tun trum ero chu ti hian kan lo in ral ring don ta ani akipa koin ke phechon ka seng hau lawa ma se han chut ve ma te u sang khazaria som kuwa panga a british kuta kan tu lut fel kan du wanga ni lo tro kan bo sai mi lo khata kham khi ta history thiam oma soi turanga ang pima hriati ma sang atang to a political administration kan hriat thiam ve chun kha sang khazakwa som nga palia kan ti to ngot boka vc masaber kha ti chuan
sai lo lal ban dan kan nam min throi tu te ban dan khe en ila history chiar ki ila kan ban tir de buan buan ani chu wang chuan vo in thleng in lal compensation po an la mulo veka an mu intimate heya an mu kha chu fathang ai o zo kani lal compensation pa ngai tu thleng in tu man an la mulo chu development trend mila kan in bo sai lo wam kan lal te po kan nor liam ta buan buana kha kha kan tor na pakhatani in oil lo chuan vc ram ri le mizo lal compensation la tu te silal som ni le khabu kha in lo share ve don nia kum sang ni pathuma cell phone ron lut boka kan thiam tok lo zia le kan in pe lo zia chu voina kum som nga chin te chon kan riat fu karing internet ti kum sang ni vela tang kan nei chhotan boka private internet service provider ma saber po net surf aizola kan nei tro kan in pe lo zia chu za mo rong kai le thu loi lo tam zia tang khan nam in pe lo zia ni kha hemi kum chhovel hian smartphone kan hum chhotan boka ti chuan min hmong tu lian ber Mizoram economy driver lian ber te jinga mi national highway number 54 tuna number 2 ni ta hi ni hei kan thetlang boka soi thuiri lo taila lengpui airport sa ka ko som ko pariat ta aron luta sunday aron bo chengal char airport in kan mi le sa da sunday school kai kim thin te choni ser thin lengpui thok thin vekin de karing in thiat karing kum sang ni som paruka bairabia rel alo luta sai ranga kumina alo lut velia te chuan kan ram chu zoi muangin ma kan son vel ti ila apom ome ma son na kan nei te hi kan thora wanga ni em ti chu mani in zo ta ila a thipuina bin chem wanga ni mai theya a dot le a chuan angeyam zong sei chuan vai tho chu wanga kan ma son na ani mai thei comfort zone kan om dan chung chang po slide top lama kan sei don ni lung le bik soyang economics activity siam tulian ber hi kan rama chuan kong ania om je chu kan lifeline ani hemin tel lo hian tet a har em hi chuan world bank ro ti sang ni som pakhat me ni som pakhata chief minister puholan ahon ma atanga sumoron thleng ma ina sum chevela siam tam dan zong kha in thiat karinga he lam le na chim lam min chok dan te pason na min thlen dan zong te kha livelihood ati chua dan zong te hi in boin in thiat vek karinga tuna pon ha thial kong lam te ania kan sheboka ti chon kan thiat lan soyang chen kha chon in thiang vel mai the kum sang ni som pani khan mual thuam haw long pia mual thuam jerusalem market khi sin polin in tuna kadin na ang tiat vel le ka hian aloma pathuman thu ni in bazar set duri ka peng cheu ka tia poisa cheng singa ka thona project ka ka pek ma in a ming kan soinge ka pek ma in home mission school nei tu pumuan te an alo pe ka lom mutu ka thadewin an manga khami kha achiat ma in nabat funding in pol pakhatin intervention andu wang te po ani mai thei boka tikhian an lo tile a thakop mai ma se trending mil le balance lo kal chu chung ko pangai na ezon na an siam thei reng kha chung ko som chuang an thutak nuwa anin po chiat dan khi in threwe ngai ino chik ngai chung ko pangai in siam se ezon na nei char tur kha som chuang an thutak nuwa an vain an economy chia chulai chu an mani bazar nu ho ina min thil an whatsapp group a po min tel thap kan ni voi thlang hian o chulai chu ania ana ka zen ngam deuh nga chhoi lo chon a boi thak reu ni te chuan kum sang ni som pani chhovel atang khan kan ram hmel hi adol alo dang lam chhota bora contributor lian ber chu kong ani kan ti to kha o kan nami a in siam rem chho moya kan in rin lo chuan kan nam hi angai to om don tu he program po hi nam chan chona program zonation safeguard ti te pona ming han pho ta la tro a thome kan rama economics game changer lian ho reng hi mak de mai chu chim la man hoi tlat mai ni chim la ma eng don ti tu te kha zurui le ks le edikan ni lo pathian thu oi ten ni chuwang chuan zoram tharang than soidon mi nia zo kana tro khatiang kha ania mak thili mak ve de hi alignment hi om tlat mai ni chu chung te po chu kan soidon nia road connectivity Mizoram lam lian pui deuh hi en masa thuak senang KMTTP chu atop lama kan da don thawa national highway number 302 te lunglei chu tlabung lai mek te chhum khum tu chong te tlabung tu kor pui chu lai mek te national highway 54 ni thin number 2 lo ni ta te dibruga tu tui pang game sang khan za thum le songa paruk ngot te hian chimbial min noi mup don kan te ma se min noi der to helam konga khochak konga khian kan ron tlana tren khat tan chon economic road dik takane to khilai khi
แต่ชวน เห็นที่หลายเฮียนมิโซเตฮิอัพเลย์ร์ปอยหมอกันเนี่ยจูตักเสตาเฮ้ยไม่ฮิอันนี้แล้วว่าชิมลำตานะโมแบกบอนตัวประคัดอะไรมันโชคเละตัวระกังงายา National Highway 44A เลี้ยงเตะจังโซนจังสนะมังเงินบัวปุ๋ยเทนหลมพายรวมกายจงเตะบุงจังสาวตากัลเจริน KMTTP อัตโลโดนบกะเฮ้ยเพย์ฮิจู backbone of transportation อันนี้ภาคตัวไงกระริงเดวะเกมาปรินดันอันนี้จู แห่งการสวยตากอินฟราสตรักเจอร์เทียนมิโซรัมชิมลำตานเจ้านี่เราการสเตทปุ่มปุ๋ยตันไลฟ์ไลน์อันนี้พาอเมริกากันมีเตนัทกรัวเตซุ่มดงเตฟาร์มร์เตซิลไลท์ทลายกันไว้กันอินบัวใส่เราจม non tribal เล่มุ่งดังมีเตเฮียน economics ปอยหมอเล่ business operation ซงอัน control ละงะจูว่าอันกันไต่มาอินเจ็ดตุมังอูน้ำดังอินามิน control มาเฮียนเจ็ดตุมังอูอีหารังอูตีง่ายอันนี้เราจวมกันนุลาเตเฮียนปอยสนัยเตซุ่มดงเลียนเตอาหูสาเตอดิ้งจังโจกเตค่ะมอเตอร์ในมอยโจกเตเบงอาการชาโจกเตค่ะภาษาละอันนี้ยังเจียงบัลจวนกันเพียงเทมแต่ละตุกปอยสไลด์ปันนี้ขตากรันดาดอนเทว่าอังไงโนมินติไม่เทียมานิโกขนาดเท่าลากลูดานตุรกรันเสบกงาอดเลียจวนบอร์ดาร์เทจุงจางอินเดียเฮียนรัมริเบชันซุ่มดอนในแพลตฟอร์มปฐุมกันเนี่ยทราเวลซิ่งที่เมลาคิมันเดปฐุมเคียนอาเตเบอร์ฮีบอร์ดาร์ฮัตเนี่ยอดตูฮีเลนคัสตอมสเตชันเจ้าขอทารามีอังคีทิ้งเชียงเจ้าขอทารามีอังคีที่ชวนอัลเลียนเบอร์ comprehensive เบอร์จูที่กันห่วงเขียน integrated check post อันนี้เอ็งซุ่มดอนนั่นเองกัลปุยเทติที่จูอัชันป้าจิรธรรมเนียอัชันป้าอินจิรตะโพอัชันไม่เทก็เลยสักก็มาร์สเล economic subject ลาแต่เพจชวนเชียร์เจนจูจิรไลต์ตานเพจชวน in faculty ตะโพจะออฟเวโพอฟุกริงะกันรำบอร์ดาร์เทรดป้าไงจูเจ้าขอทาร์เชียกันนั่นเองจูโพจูอัตเตเบอร์ดัตตูกันอินรินอัจรูดานอินไงตัวง่ายมาละมาก็สวยตาค่ะน้ำอินริงเราน้ำกันอินรินเราวางกันตอนนั้นเตขาที่อาคารกลูดโดนะก็สวยตัวที่อันนั้นลุตุกไม่เทียเราเสียดีพออินเราเสียนิเวศต่อตาเสละเห็นพอนี่เสียรำเรียนทำตานที่อินคงอัตร์ไงเอาผมเพิ่นกันตัวไปต่อตัวแต่พอไงละอัตโหมเลนคัสตอมสเตชันvibrant เดี๋ยวอัปปาร์ฟอร์มนะหุ่นเจ้าขอทารักขี้เอ็นิลาคิดว่ามิโซรัม University น่าจะเรียนน่าจวนคุมสังเนสมนิคุมาจะเรียนน่าจวน 11.47 อินบุเล่บาลทารันยามอัตยานี่เจ้าขอทารักขี้แต่จวนตัวนั้นมีเวทุงเราคือจู Agriculture Department Statistics นี่กันหูเทียนเวกกริงาสังนิสมเปรียบสมปะกัวเมตริกตันสิ่งขัดเดสังเล่ปะกัวทิ้งกลางจังเล่เด็ดพายจังบุเล่บาลธารณีบุธารณีจำพายดิสตริกนิคุมาเมตริกตันสังเล่ปัสริเจ้าธารณีตานีคุมรุกชูงอดังลำดานที่เจงสมปังในขันเจงในทุดอาชันนิอมอังอันสวยฮีกันทวิลังเจ้าอาชันนิอมอังฮีรัวตุยลักดานดิกโลวากันยังอันเตียนี่จำพายดิสตริกรัวสูรวักบิกกันเชียมกันเทศิโลนี่อันนี้ขั้วแข้งบิกมีแข้งบิกโล migration บางอันยังอันติเลนี่จำพายดิสตริกอันเปรมชัวสันหุ่มเอ็มเปรมชัวกันวันเปรมลุดโจกันนี่เรามีกันเชียดันจวนอันนี้จวนเลนอิวส์หลังลำบางอันยังอันที่ตาอันนี้ไม่เทฉันจูเลตาขานเองอินเงินสักขากูว่าอินตรอกูดามอันนี้อินเทียเท่ากันก็เตียงจีค่ะอันนี้มาร์จูเมดียช่างจำพายดิสตริกกันเชียดานจู number 4 เม็ดสิไลรังกัจักกูว่าทีนี้จูบอร์ดาร์เจตินะอักลปุยทิลจิขัตเนียจูพอจูอัตเตบันดตูนิตานีเกนี่ดิสตริกไปที่เอนิลาทิมละมาไปชนเกนี่ไปชนอัลเลียนเบอร์ปะนี่คืออปฐุมนะอัลเลียนเบอร์ ICP เข็นติคือชิมละมาเฮียนปะนี่กันในดอนะกอร์ปุยชัวเล่จอรินปุยกันในดอนปักขัดอัลเลียนเบอร์อัตเตบันดตูปวยนักขัดกับปั๊มมินห้องชวนอินทิงเงียนยังเจ้าขอทาร์ฮีเลนคัสตอมสเตชันที่คุมสังนี่สอนปังอาคารขัดที่ไลยูเนียนคอมเมอร์สมินิสเตอร์วันนักการฟินแลนซ์มินิสเตอร์นิตานิรมาลาสิทธารามันเฮียนอาฮงเวเจ้า
a hon ma fe sang ni som ni pali tang khan alo function to thau thung kum sang ni khan zo khotara hian in za som nga pon tling lova an VCP in min thil danin thama sa chuan sa kha jani kan pel to an te ni zo khothar than dan chu za zel za sari ain an punga chu ti ni chuan zorin puile tlabunga hian lung lei ti ta piang thut mai the ni ai zo la kan om khom chan hi ko than him wang ani em wai me chak wang ani lo economics activity wang om khom kan ni zo chu wang chuan economics activity lu phei chuan kan phei don a phei lo tur kan du ra khain nam le muslim le midang an lu tang ti kan hlaw ani zo kana chulai zo ka chu ania ti khan te khin tu han soi khan a chiang mai ome hei hi chu knowledge a ron da ve sim sima pucham college na pangten rong kal karing deva nia ani tak chu o program ai conflict ka knowledge a favor sim simang Mizoram sarkar in border hat tur hi Bangladesh saita pali a proposa chung te chu khi kan hu tero te chuan baramalam pang saita a propose boka kan hu pha ka soi angai lawin ka khadeve khiti in en wangwang hian in ril ruwa enge omle ni jing khan karon soi vewa omem ril ru min ti boy tu pakhat kana yak en wangwang hian tuipui bari sil suri mar para nun suri hemite ming hian min ti boy ni chu in hrethiam mai em helama kan dan tum te tak ta kha an ni mai theya a then chu amaro chu logistically a engani ampun allocation arem chan wang zo kha sarkar na arot te po an ni tura han ngai phot o ser chi pa ho kan kum sang ni chau khan oil an verantia oil te chu anem sa nen verangai do mun le te po kan tia a ngamo trong kam ni chu kum sang ni kum sang ni chho vela khan an vera oil an zong tak taka ONGC le state government in agreement an siama aizol ma mit le scholarship district lama ver turin sang ni pasaria MO dang siam le ni a oil india limited tenen aizol sership ben na thel district kei fang mau buang then zol phul moi te an zon kha in da ria anga khati lai khan governor tem minister te khan company ho tu te bula tual chung chan chin bua te pok kan mu kha company ho tu te bula an soi kha mizo thalai indigenous workforce atam theyang bel skill le non skill in manga in chordon lian te on ti ani ti chuan an ron lu khan kan mizo thalai khan engen ti kha kong sira len lai in reve vek na nang ni point kong sira len la ya an han zon khan mizo thalai helama thiam na nei geophysics kan ti te petroleum engineer kan ti te drilling and production engineer te mizo kan lo om reng lova ui sa ei thlok in a phalo ti lai kha in ril ro da se a pha ti kan se ba thung don ani ta khan mizo thalai ten drill site ta na an thoka geologist MZ u chuak pathum vel chu sai tu laman chorve contract a chor chon engma protocol hi kan observe thailo contract a thok chu contract ani maya pay scale po om lo ero chuan engma thuna ina kan nei thailo ti kha chu kan riat chen jok kan riat chen tu ni ta sela khati lai kan har sat na jok chu UPSC in a combined geoscientist examination kan lo ngai tu mi lo khani ta ni te chuan chumi be pi lama chuan an ma ni company ho hian an ma ni hnuai thok tur alal tur chin kha gate graduate aptitude test in engineering poly ho local second ti ne na over in te hian technical skill nei san ne tang kai don ve ne kina so kan hot pa om boka rem chang te men na bo sai tu sak tu ra ngayang chumi gate paltlang chuan an ma ni an UPSC exam dilavin an ma ni corporation of office khan an bo sai ve thin boka chulai chumi po chu mizo thalai ten kan lo hoi le mi lova chu wang chuan asa se a athu nei tu a manager role pe para order instruction pe tu dilavin bong tu tho nen kong sira mizo khan le kan lai ta ni na alang ta ni khalai kha khot thalo khop mai MZ Iwin kumsang ni som pakua khan Center for Petroleum Exploration adin chau kha kan na ria anga chu hemi emerging ten mila in bo sai na ma ni se kan tlai hretem ti kha kan ngai to na om se a thamai the chuan MSc Petroleum Exploration zir thei ani chau chan po kha mizo thalai te emerging ten mila in bo sai lok na fek ani a ma se kan tlai hretem khatami tan chon kan tlai ma se kan mahuna hian oil te po an la phor chuak tak tak chuang lova
chu wang chuan kan thalai ten geoscientist examination UPSC te gate exam petroleum company hoina anti jok te khira ngai dan te po kan soi chawanga namdangin manager role and play tur ani big lo ti chuan he tu hi KMTTP kan ti railway nen in kung kai lo ma se nam in bo sai angai awangin karan zep tel ta phot ani a ti chuan adota heti lai hian mizo thalai uisa ei thlok in phalawim ti takha MPSC examination record nen comparative statement pui turu buru tuk karan phole dona slides kuwa thleng kan soita a som na kan ru don ani kan soina khan mizo uisa ei thlok in phalo tinia na thial pa in min thil dan chuam uisa ei thlok in phalo ti lai hi British hun lai atong kam lo chuak ania engineering subject soina bi kani ti na thial pa ho chuan min thil ani ti chuan a phalo chi em kan enang kum sang ni pakhat le sang ni pakhat kuma MPSC in haruak som pakhat ania deal to zani somli panga neya heta hian Mizoram Engineering Service MES ti tongkam chua mani SDOAE oblique mo kan mu khi tro post thuma applicant za som sari pariat kan nei to wi sai thlok na pha trending kan man lo zo khani zo kana chelai chu ania sang ni pakhat le sang ni pania khiam a specific post with information om lova sang ni pathum sang ni palia khi kan hule a MBBS post ni a deal to som nga kan ne ya chuan som ni pathum le som ni palia MES AE oblique SDO ti kha MES Mizoram Engineering Service ti alo ni ta a post ria ta khi deal to khi zanga som riat panga kan nei to ni khita tanga thil lang chiang ta ni kan lang ta chu karil ruwa lang ani ka soidon ka research finding ni dolawin mason na milakan in bo zaithiam lo na hian nu le pa le khotlang in mo kan phurem ti hi in zo tha ka ti ko khana tanga local te po inom ti ka sheboka achan chu valu kan pek sana kan fa te chuan technical po khi zil tu kan mu thova valu kan pek san chu SDOEE le doctor lamania kan man mayem enga tinge valu kan pek san bi kan pek sang chan chu an in sak te atha maya an kong siam te hi atha maya chu wang chon kan fa te hel ma hen ni ti rang u ti lamaniem ka helawani in ril ruwa zo na chana om sa veka doctor po dam lawan duat thei si a an zai dam si an fel si a chu wang chuan missionary na ni kan fa te hian zero se kan ti wangin valu kan pesang ani mai theya ani lo mai thei boka chung te chu ani mai thei uisa ei thlok ina phalo ti lamani lowa valu kan pek de society na kan lo en dan te po ani mai thei ni du to kang khalam chu hei phei he chu thil thleng me kan a thleng zel do na sai rang tu mong bu chuwa khi kan muang khian preliminary survey hi sang hi som pangan zo de to a KM zat po zani som ni pathum turani amara chu alignment te anla ti thalenga chunga ra chon le adang ma na lok sabha zia ka chan na question number sang ni zanga som thuma chiang deuin he thil ni a in zia kani bairabi rel kong survey hi sang kha zakwa som kwa pakuan tran dai to a om zia chu aizol da ya rel alo lu don ti hi kum som ni paruk malama kan tha to ni chu mase kani bo saidan introduem karon saidon ni ihanin lim tak teng mong langin ihanin lim don teng kan in bo saidan chu compensation lam che ni in lang tlat longina up rel ina phurtur bungrua phurtur ang chi te le railway recruitment board ina exam abo sai lama lut tura in bo sai si lovin kan lo kala ti chuan kan in bo sai na dik lo zia chu mizo vai passenger phur in chu in kutanin thak aza thak ania khatiang te kha kan din hunania chu wang chuan he kaladan kan zol ne tena an soi lok hi chu khatiang khen to lo tur khan kan in bo sai ngai ti thu wanga hemiron chok hi ni ti kha kan soi du ani ti chuan prime minister in ropui takin hongta heti role hian chim lampanga economics game changer tur project ni pha aron lut le ta tuipui ferry in kalfau karing tuipui ferry a son cross somsari available che somsari in project prime minister in khamini leng pui changarel a hon ni khan a hon tel kha tro
kha ani boka kan tangkai pui khopin karing kapeng ta hlek ani e chuan tuna chuan rel chu aruakin a hole ta phota nam kan lo in bo se thiam lo wang ani rel lo tlan chin lai le prime minister in hong don an ti khan na thok kha nge ni an in lak bel chiama mo chu an thok mumma mystery te helper te skill te an roi bel trewa te chuan an in roi bel chiam maya chu ti hun lai chuan si mui khu alun lutuka si mui alun lai khan enge lun tel in trewa duem ke esan pum si muya tu chu an khotlang khoi tu te min thilani nimin ni zana po an vcp nen kan in berenga ma se van ne na thil pakhat ni chuna kan khuallian soi kha in threm rel ron thlen nu hian vai mutri emo vai in thil an la ron tilo hi kan lom mutuk mi zau takin thil po kan lot an la tiani khalai kha e kan lom na kha ti lai kha ala ni ve bok ani chu ti chuan ilp chungchang kan bo se da kha chu kan thria ta viau maya ti chuan hei ai thil thar development thar pakhat chu ni som ni pali november tha thamasa khan chief minister in tunge kom kha union railway minister asuini vice nu akoma thengzol thing alignment february thamai kan ron la angati kha kan thriem ron nai to khop mai tro khamini pheichuan prime minister in kalokal le angati khan helai bokhini an ring ta ni chup strategic thiam ho chuan an rin dan ania kalai kha kan rin dan ani vem ka khachi alawa poni se nakina atop lama haulong vcp khi ka som duwa tu te moni du am fal an ron langa tuna hiam haulong mual thuam khilai tlang dunga khiam chumi te chu idemang u voina kal te hiam vc phasa te le vc tanglai te ne pas lim siamin railway alignment kal na tura railway kal na tura compensation in vai business house te ne tang tlangin ram le khoman tum meka hei chu adik lawani chuwang chuan e tran tlan ngai hei hi kan ho tu te beng po athleng to a cm beng po athleng to a chiam kwang zokin pusang zola kha ka request duwa a riat dan min thri sela du khop mai thil hi kan riat angai vc them kha chon an lo thurwal pui du chuang lova chung thurwal pui du lo jing mi chu hawlong vcp pusang zola hi ni ti kan soitel ni se thange tuna subject an du don chi mai rei don ngar ve khimi khi kaladan ting karang soi vek tongo ti chuan kaladan project khi ti khian kan kal ta moi don phot ani kum sang ni pariat atanga bultan ni in india le myanmar sarkar in framework agreement an duana april ni an sign fel kha ani atira project cost chu viable che zanga sum thum panga ni sang ni som panga october revise ani viable che sang ni pakwa ti punde ni union minister apom puya he kong hi kolkata port haldia seaport kan ti mai kha cm prasad mukherjee seaport tia mi kan thak to kha haldia seaport atangin bay of bengal alo kal tanga km zanga som thum pakua rong kal tanga tichuan rakhine state ta longchol hun pakhat situe kan pi le puten akiap chol punan ti kha khata khan aron po le anga heta tang hian luidang chim tui pui luizok kaladan kan ti taka hi aron kalanga heta service to hi government of india in Burma sarkar hena barge ton za thum phur thei sang ni som paru khan ape fel vek to bok tichuan hei kem za somnga pakua za somnga pariat vel ani le paletua tu zorin pui vaya kaletua khuwa kha kem za som hi pakua ni abak dang zong chu kan ram ani to a brief fact chungchang han en ve le shim chimela he kong hi atira design ani dan chon sang ni som pali hon tumani has na thang wangin son zedani chuan sang ni som ni pali december ni som pakua parliament zia ka zona chhan na chia sarkar na chhan dana chuan sang ni som ni panga july tha hon turani kan pel le ta phot tero ti chuan amai ro chu hei aya development thara om le sang ni som ni panga kumin july tha kham union minister assam chief minister lui sonowala khan he kong hi sang ni som ni pasaria fully operational ani ang tin press meet ma apong le ta nakum angani to nakum kum le chu ni ma se nakum anga ngai photang he kong ni pe fel ani huna chuan aizol to kolkata hi km zasari ngotin anai pha don ati heti ni chuan aizol to kolkata via siliguri hi
KM sang khazanga somriat vel ani zasari kan pai chuan KM zaria somriat vel lek ani don ti na ani chuan he kong thar hi chut dik thap har khop maya tuifin riat tuipuile lamlian a zin ngai wangania tuifin riat tak chu ta harta ni hemi cargo ship kan ti ho wi chu an kal reya passenger ship kan ti ho wi an kal chak deuh sia chuwang chuan truck house speed ang deuh hian chut angai ta ni commercial vehicle kan ti ho big ke som atanga som pani nei hi entina mangta ila motor lian phur ho hi chol lovin chuna chaw local stage ta se zana chol se tin entina siamania he information hi mizo driver phai kal thang le mizo petrol pump nei kan ti filling station nei ho ka biak atanga kala khomania chu khi ni hei kan sum dona kal kong tur kan nam din chole chualo kal kong tura te po ngai taila a thome Kolkata to Aizol Siliguri kal tlang chuan ni rukatanga ni sari velani chuan kong thara kan rong kal ero chuan ni thuma tanga ni li vel ani dona kan ram chin an ron thlen tak phei chu ni le tle mani ang heti ne chuan ke ni state thimin nek nat ber tur kan ni dona chuti rual chuan amang tang kai thei ber tur kan ni don boka ni tin bung ra phur motor lian zali tanga zanga tlan turin hisab chin ta ila lokina PWD how to te pei chuan solai kong an design lai som ni tin commercial vehicle zaruk som nga zo turin kan design ti min thilani paper min pe ani chuan ke ni hisab pe chu zang karon hisab pe chu zanga tanga zaruk chau ania enge kan lo ti ve ang engtin nge he project kan man tang ka yang ti soi hawa tul ta scope om the te po tlem karon soi lang zar don ani he kong hi normal situation a chuan he mi te hen an mang tang kai dona ki Tripura le lower Assam kan ti te tin hei Barak Valley a hian district Pathum kan neya chung district Pathum te chu Silchar te Karimganj te haila kan di te hi Barak Valley district Pathum kan nei te ni Muslim ho om khom na mun ni hela hi ti chuan population hi karon da china hela hian karon da ta che lawa heta hian heng mi ho zong population del khom hi noiza le so matanga noiza som hi vel chu po kum sang hi som pakhat census kum som pakaliam ta nia ani phei chuan noiza som nga noiza ni don kan kai to mai the chu ti ni chuan noiza som hi angpon lo chu tila he project mang tang kai tu him mi som pani zela mizo pakhat kan om ve leu don ti na ang chawni ta ni chu kan tlem zeron lang ta ni kan din mun der thon na aron lang ta hela hi ka subject ni lo ma se kan sei thuak ang than pa in presentation i smart ve deu chu kan nei thowa amaro chu ka sei ri lowanga mithiam te hian mihring te pundan mihring te hi nam hi ral lova an ron dam kho chua zel theinan i naw pian dan tu fertility rate replacement rate antia chu pom an nei ni mithiam te pom dan chuan mei che hian fa pani le tlem chiar khop dan ania average lakin point da atul wang ania pani le tlem nei kan nga ya te chumi om je chu mei che za om na no pang za zani som tal anu ngai ni in ko khan mei chia chu ta po sarkar lai puina zir dan chuan kum som panga tanga li kwa ti nia mei chia kha mizowa applicable lo kum som hi tanga som li tiang in ko khan mei chia kum som hi tanga som li in kar kha za din tlartir ula in din tlartir chuan khami te bula khan no pang za hi som anu mangai chumi ni lo chuan kan nam hi kan ral ti na ni ta ni kan ral zer sat kore pon ral don ta chuan Mizoram chu mei che pakhatin fa pakhat le tlem nei ang 1.8 angin tuna hiam National Family Health Survey face nga na sam ni som pakwa som ni pakhat report in atar langa ani chuan chu po sa som pakwa ni khatania tuna ni nga ni le to chu po chu tong moi lo ni lo se he lama tlema engani abek wa deu lek chakma bru naw nei dan zong kha an ron lut vek he cher ko pa hian mizo hlang hi kan din mun hi a thalo khop maya chuwang chuan nule pakarami te pian pun tamanga ya te chuan nakina apian pun dan te po kan na soeng chutro aram te chuan atul dan te po kan soi don nia khangina a control ve mi lo muslim namle rakhai nin min kar che ta boxia kan din mun hi a him lo karon peng zok
MHCP ho kha karam peng zoi khatil kha melo ngai dam don nia kan dek de lok ngai dam modil to nai ko khan chung chang ka soi don BCM kan tam beranga BCM statistical handbook sang ni som ni pathum ni li in lo thiar to em en ula me chia sing kwa le tlem kan oma ti chuan heta hian kum som panga le som li panga inkar om fak lo ma sela naw hlan thar hi hemi kum hian sang thum som ni pariatan oma ani chuan BCM me che hi pai achan ve payang achan ve kan pai chuan singli le sanga le zangabor anni anga naw hlan thar kha 50% in kan ti pung ve thungang ani chuan sang ruk le tlem anni anga kan hrethiam em baptist ko han bi ka chuan nu naw le therual khamite kum singli le nu singli le sanga in nau sen sang ruk nin trom ani chu kan din hun that lo zia chu in hrethiam mayam nakida chiar ka bin thiam veka fertility rate kha khalai kha lapun tirila chiang kuang deun he thil po hi ko khanin kan address kha langai ti kha tan soi tel le ni e te chuan siliguri junction ve thung hi thil hi ta se ti wanga development design te po duang vek kan ni a nichina kan break line kan senior pani khatin minzo ta kan soi fi ange tlabung bul korpui chua integrated checkpost tur khu enga tinge soi ava omve puzomuan min ran tiani ka soi du vak lova min zo ta ka chuan ka soi meyang Bangladesh politics wangri te chuan an politics that lo je chu helai korpui choina kantin zone infrastructure project tur kha Bangladesh lamin an cancel ni hian alang ta dewa chuwang chuan helama mundang lampang an plan te po ani mai the khami level ka chu ka he phalawa kan soi zoi ani e ta se ti wanga kan plan vek ani wangin le lamin lo siam lo ta se ke ni kan chebeng hal tina angani ta ni Pakistan te China te hen min be thu ta se enga moram influence wang hiam Bangladesh influence wang ani emo ramdang influence wangin siliguri khu lo cheta se KMTTP kaladan kong che hi north east access kan nei ni chuan en ilakhi kan huthiam maya ni khata bungra lut le chuak te ni khata vehicle kalzat te bungra phur rel te machine phur te king zong khi e helam atop ani chuan rin ain kan dun don chu kan thadon nia adot le chuan tuna present situation kan handa dewa tuna thil khen dan me ka hian Kolkata to situe a phei chuan bungra phur ma saber himo cargo ship hi sang ni som ni Pathum Khan Union Minister Santanu Thakur Khan Kolkata tangin alo vai liam de to omje chu khulai chun service der to ni chu kong hi pe ani khulai kong khu pe ani to tina ani a helai in ka hi so sang ina atar landan chuan long ho hi not som ni atanga ni nga velin achakin atlan thei tlang puya chuti ne chon khulai in kar khu dakar som Pathum velkal ani dona bungra phur kar go ero chu hi ai rei de hi ani thunga situe tu pale tu hi bar changin tlan taila ton zathum phur thei ka ti ho kham tem not velin atlana ani chuan dakar som Pathum vel tho dakar som Pathum le dakar som Pathum chu dakar som ni paruk ani ta a ti chuan highway big sotatanga andon tlan tur kha kem zale tlem ani boka abak chin jong chu kan ram kan hrethiamang ke ni thalai te nu le pa thil ho hi chuan sarkar hak lawang u sarkar hi chuan kongte electric supply te sikul te damdo in te bak aron din don lo internet le thil danga tanga kan mu te hi zirila thengkha chuan technical course kal ngal te po angai me theya certificate course engamo kan lo zir po a tool me theya eng language berema po kan lo zir a tool ngal me theya thil infrastructure su khet mila mipui sotilai a affected community te lo inbuatsaih dan hi modernization theory antia in lo Google ba chin don niam ti chuan farmer ang po in Kolkata enge kan market theng ti zongin malak te po atul mai the Rakhine state hi kan sum don na kong ani rualin anma ni zok na hian kan in dor hlau the nia in lo en ve ngaim Rakhine state hi kum sang hi le som pali khan Rakhine state population census sa chuan kan thenom te chu nuai som thum pakharan tling to ani chuan sum don na na thaber chu mihringa ni sia thenom hi kan nei tam thei riau mai ge ni hi kan tlem sia chuwang chuan kan film khurangai ni
entina kan sayang o kumsang ni pali khan Rakhine State pumpui atang metric pass sanga le tleman oma Mizoram atang singkhat le sang thum kan passa chuan kumsang ni somni panga kumin khan Rakhine State pumpui atang mi zanga somnga chi in metric kan passa Mizoram atang singkhat le sang lin kan pass thunga hemi hian entir nei lo in hrethiam entir chiang deuh chu Rakhine State heti khopa population tama hian human resource an chiat inani an chiat chon kan thalai graduate rual tam tak le khathiam rual ho hian solai resource chia a son gap address tur kan nei don tinani tani chu chu zong te po chon kan inbuatsaih kha atulang he kong hi Rakhine ho po hin an lo hak del khop meya kumsang ni som pasari Rakhine Advisory Commission report in atar landa ni kan chiarange Rakhine State hian an state economy choi kang dor thei tur khopa project lian an leya chu KMMTTP hi ni in kalpona thataka siam don baka Rakhine State te hian India market and access don ati tuna hian India market chu an non access char to zo kani tuna po hian an rama longchol hun kan soita paletua le situele paletua khan port longchol na enkol tu port operation le maintenance ka India company A to Z Exim Limited New Delhi tenan enkol meka ke ni India mi te hian kan mi tenan an enkol lai hian kan chet mangai ni te chuan BCM ang po in missionary te po kan da boka engtin mo tak hiam chim lampang mi zokhi kan hara chua sotilai scope omso tam theng ber capture turam kan chet angai khop me tun tlenga kan la hriat fum fe mu mal tak thailo chu land port operation le management hi company ku ta om tur nge private ku ta ti ni border trade platform kan soi ta ka te khan chon government role alian bera zo khothara pe chon private andalu do shim seaport bi ka paletua le situe port operation le maintenance kai no ya hian eng scope nge om ti te po ma ni zir che na tha khop mai ati dan kong kan zon afin thla kan zorin pui len po tan po hi self employment le job government le private noya na te ani ang self employment le service len po ta om the khi alang kimlo karon ti khamo kila khinia chuwang chon kastait in bo sa ne alang kimlo de hleka kala ka chu kan siam thiam bok si lawa kan thiam don nia king ho khi akor function ani akor function ho lut tur chon central service UPSC kan ti a ni china karon soitak ng chi geoscientist kan ti te service sang akhan lu atul ta phota ti chuan core service ni lo function dang sarkara outsource hi a om te boka len po ta ti om je chu satilaya border trade tura king ho te khi anni a kan hu thiam thei karinga engpon se apa ngai de uthepa ham kalpui te po thadolin a boring mai thala chu kan kalkan lok te ang nichina ka soi tho ang khan he thila hian elpui kan nei ta ni nam competitor lian deuh kan nei ta a chung ka chu Rakhine State population noi samthum chuang fe chin hi an ni boka ma se chin tak te chu kan u nau te kan mi le sa ten nia chin ka soi chan chu tuna zorin pui zo cha chua pia lampang nichina paletua longchol mun ka soi thlen khan chon chin hills kan u nau te ram ve kania ma se kan u nau ten omlo Rakhine ham ve kan om ke ni hedilam thlang lam hu kan ramani kan omlo ang che hin ni adot le chuan sumdong mi te le workers te nichina mi ka sei barak valley mi te berle bangladesh mi te po kha kan elpui te anni dona heta hiam in ril ruwa enge om ti nichina ka zo ta ha tuna kan biak in satu te lung leya kan construction work zong khoi tu te sumdong thin khat te hi enila hemi te hi survival mode ta activate sa ani tani raltlan te po kan thria thi an chak zia chu then khat chu mo dal chau me in thani pon om theya thom nongai chau me in kum don anom theya ma se nan thok the ni an dam kha chuana khan na tho ani ti an tha chianga chuwang chuan i ele in le sil le fen khan ati boi lo khop chuti rual chuan kan compete tur tenen khan kan keima ni hi in en ve thung tai la kan ne lo sa mai the kan bet sa mai the ti te po kha kan ril ro om se atha khop mai kan in chu thil pakhat kan in chu don ni chume kan in chu tur chu resource kan in chu dona
na ani nga sum don na ani nga kong eng kim kham kan in chu don le hrethiam na hmanga in chu chi the skill dang hmanga in chu chi te po a om don a khop zaw ve wang po ni se truck zathuma tanga zali zorin pui kalkonga som foreign truck nen ding khup ta sela kumara hena kum khat kalo thok ve to a ti lampang anilo certified registration nei emo government of India ina approved club certificate registration te kan nei lo chon solar employment so keni hian kan chang lawang ti a hlom khop mai chuwang chuan kan thalai te po technical skill nei te non technical skill te po kan in bo sai atul te chuan ka zo te po ris ve thung le karadam project hian hong anga don khop maya internet lama in zon chuan anghong tur ang chi hi tuna information karon da te nei chuan ain ang lo khet mai thia phi kan huang hian pakhat na chuan environmental concern ania ram ngo le thing le hemi mau ho sakna shim hi kong tha kan nei to nuwa kan ram thewa achereu dani en wangila hi pakhat na ngai chin photang tui ruang tong khothang tui pui tanga mau kal dan te pokan thiet khem adot le khi anadon religious and culture impact hi anadon lut tuka hi seminar a than pa the nei thamania mizoten kan nam dana kan thil ti tam tak aron su her boy don leng pui airport an ya thona regular takatanga service khan boy kan thangalem cholnia thona in khom wangin anti to be ngai to la a thok tu nom teu sia passenger kan lu chuak sia ani chuan Sunday program pakhat chu asuta boy phota khorin kal kan ti te mithi in a kal zong te hemi sa khuana wang ni chi alo nam anga practice kan nei hi aram su her don lut tuka chuan lo in rawin angai thu te po kan ril ro om se tha ma so nei na ken tel hun bi von hi kan practice nen hian a in sumai theya chuwang chuan i mut vei te po khap nakina chuan soi te po atul mai the real tak phei chu he helamaron theng tur zela soi ni a real himo flexible lo zet mania kal top ho top ania chuwang chuan a timing hi akhir khop me mana khan enge kam thiat kha bairabia tu ten nge bu fai an lot phal lo vai ngot to kham draw khatiang te khania pasot na nen hian kan in conflict palang ti hi a la om em ani kan lo in rin angai social change na deuh a om thut theya ni china kan soi chi kha engamoni theng na deuh a om thut mai them thalai leader te GKP a kan obithen khatte kha Sunday bung ro lotte an lotte duty te computer operating kal ngai ta sela eng tin nge ko khanin kan enang ti zong kha kan ril ruwa om tel sela tha ani lo chuan min den huna kan nal tukanga ko khan kan hing loyanga khotlang kan hing loyanga chuti rol chuan tu tenamoni min ran chim huk to don boxia kan ring man lawang ti alla oma chuti zong po chuan kan ngai tu na om se tha adot le displacement le settlement land issue hi a om tura ka ngai kema nimal hian achan chu example kan nei thara tu atam lo ang intimate heya atamang ti karing ve thunga amalama kan soi tak zo khothar kan la riem kum sang ni kuma inza somngan thling lova voina sang khajan hi ain an tam to a 700% ai tam an pung chumi ni chuan zorin puya le tlabunga border trade ni china border omatur zong a khan engpo ni se settlement apiang thut dona mi kan pem khom dona kan soi to kha wai me de ko khan chak wangin ai zola mi kanom lo mi kan om khom na hun hi economics activity tam na hun sum tho chu na huna mi kan om chulai chu kan ril ruwa om reng sela ke mani po hemi isu po hi kan tong thut ve thei bok ani chuan tual tha kan ti te ru kan ti te dan lova thil zor kan ti te no chi zor na thangin apung mai theya ram mai tu te kan tran rol angai khop maya kan in rin lok na tur thil tam tak zinga heng te hi ani a si hmuya ke san pung ti tha min thil karan sai to bok kha amara chu kha thil om reng le thil kal reng phei chu ani chuang lo chuwang chuan pon ni se thatur niarin tam tak a om rualin aizola hardware dor nei vai thurual pui tam tuk te bo so kan boina ni a helaya po hian in ni ve mai thei chuwang chuan muslim ho hi kan thurual pui lo tura kan tran tlan angai khop mem dor ter te muk deu siam thiam hemitan nam hi tribal necral ching an ni tripura ni a meghalaya an ni boka an ni kha kawa kho chuang lo wania pathian na hetia ada ve thawan nia amara chu pathianin nam buk lutuk mai kara min da
helai hian kan tran tan ngai khop mai kan vai kan tran atula kan me chia te po an tran atula kan tlang wal te po thia te chang te na asoi dan taka sekve hrim tan po na a om do na chuwang chuan kan inbuatsai atul sai ranga po si muya po dik tak chuam na thok tu tamber chu sekve hrim an ni por tar ho kha a manager role chu complete to lo kha chuwang chuan helai hi chu ifim khur te ngu ti kha kan no sei du le boka ka zo tep ani on na tiela ka soi rel tu ga ka in chira a chan chu mo kan discussion a kan sei chuak man lo helai hi kan discussion hun atam jok theina ka zo tep pe impact le opportunity dang asiam dona he project hi pe fel ani huna kan ramtan eng thil tak nge ron thlen don a chezong le thazong ti hi dik tak chuan mo zol nei changsang tak tan lo chang sei lok har ve mani heti rual hian rem chana tam tak asiam don ti chu kan thiat kha thalai le hrethiam economics le commerce subject nei tan pe chuan logistic le supply chains lampang lo zirwat te warehousing management lam lo zirte skill technician kan hanti polytechnic atanga diploma holder nei te be te po kan nei to kha khatiang te kha akoi nuai don formal le informal business opportunity tam tak a om dona tuna hian information kan ei china chuan kumsang nei som pakwa atanga sang nei som ni panga khan land port authority of india border trade and colonial mathuber ministry home affairs noya autonomous body nei om mek khuan na za som kwa paruk an la a chumin na za som kwa paruk an la a officer ho chu border trade thu ho khan ta ni chu manager role kan ti ho kha ma se an ma ni an dan lak kha deputation in atam jok fe an la a deputation atam jok fe an la kha service dangami heta an don luta central service kan lu thei lo dan te kan le hrethiam rol te po an lu thei lo dan te kan thiat rolim khalama kan lu thei lo ani chom a engemaw lam talai chon kan lu huk chu a thur hrim hrim ani ti te po kha kan ril ruwa omse a thawme ni tin truck zali tanga zanga ading char char ni chom mechanical electrician ringot po engzat ngai an ma mong ti kha khat zong khan kan ngai tu na omse a thakop me agriculture marketing chungcha nga pop thai thalna kan nei thasat tura te po ngai ta na consumer demand mila kan che don ni chom hemi asian kan ti asian countries ramsom tun october thla atanga east timor aron lu ve tak nuwa ramsom pakhat ni ta te ne hiam kan in zom don ni chuam consumer market kan ti don chuam organic anga kan kal te po atul tho don ni engpo ni se pura bialte chamdur atang te a sairang phur thlen ai chuan zo cha chua len poti ke ni chin hi chuan helam kan hoi hrim ari nom tho ti kha kan sei bel du ta sela atha ange ka khai khom chho te pani o in sei ve chak to ti po ka ria a in ron sei tu te kha no ta khan lo je kula in comment le selection ho reng kha engma ka filter don lo ka ti kha aro da time ka submit don ti ka sei nan du achung kan soi tak te tang khian mizoram chunga ma son na lo thleng thang infrastructure kan en thuak ta a in ril ruwa thil tam tak alo lu ve ngei ka renga soi chak le soi du tam tak po in nei don kan soi howanga rom na kan sia bang kaladan le rel lo lu thian a thazong le a thazong in kan nam min hong kan ring po ni lo min hong don chiang ani eng ting le kan lo in rawlin ang ti lai tak kan soi khom le kan soi ho tur chu ani do na kolkata kong anhai sok do na rel a bung ra phur hi longa phur ain ala to khet antia mithiam pachuan long hi atlom berani north east state dang ma po local tura ngayang mizoram tang kan thai thar chu agri horti thai sang ho hi mau thleng in thana kan nei tura ngai ta ilam zorin pui hi len pot aning hal dona seaport a employment scope nen ain ang don em ti te hi chu karon thato big lova ma ni zirvete athiam jok te ti te po tha ke ni sadi group chon kan la zira dona kan zira zo hrim a hian na kum me tha hian kan zo man kan ringa report sarkar kan submit man kan ringa report share tu hrim point min ko ni chon etlang pu kan kal le tu ra te po ngai la athome chuan eng tiang chen nge sarkarin mala se ti chungchang te po kan zir hawanga kan en hodon ani trong chang big soft skill chang big ti hian sayang he kong chungchang a thu kan soya hian kolkata market kan tin zona adik thoba ma se kan inkara foreign ram a omsia kol tong thiam hi border trade a chon atul ber mai theya
midang te zia le soipo in mu tho karinga Asian countries ho ram te ne na kan in sum don ton na tur kalkong ani tak tak chuam kho chak lam tong po atul mai theya ma se en chinang o Asian drum som pakhat kan ti akhan engramin nge influence nei na ber America mi Japan mi nilo China influence na ber Asian drum som pakhat akhan China influence an na bera chuwang chuan khatilam kan hoidon chuan mandarin kan zir te po atul turap ngayang Assam Chief Minister in October ni som pani a thu soi kha Japanese tong hi Assamese thalai mi si ngai kan zir dona chuan kan zir anzir dona ti anzir dona ri chuan ke ni hi engtin ne kan lo chet beang ni china ka soyang khan tuna act is policy kan hanti tak chevel thil akal mup a in process na hian kan compete tur nam kan soi kha rakhain te muslim te chumi khami te ti kan soi lai kham Assamese thalai si nga kan na soi tel lo kan compete tur jinga Assamese thalai si nga ron lu thut Japan tong an ron zir don Assamese thalai si nga in Japanese tong an ron zir chuam mizo thalai sa nga hian mandarin tong kan no thiam nga langai lo ngai reng baru ka soi sual karing lo Japanese tong Assamese mi si nga in anjir chua chuan kol tong ron thiam tel chu sang li nga chon om nge nge yang achan chu an ron entur an corridor kha Assama eng corridor ma an nei lo Siliguri ni se kem som ni pani vel le kania foreign influence wanga chathei reng ania chu wang chon an ni poina an ron entur corridor chu hei tho tho hi ni don chu wang chuan helam te po hi college base te po ti thamai them PUC in tu kin news te khan lo enem pachunga college in January time Japan tong le Korean tong start don antia thain tinga ti lo ka khalo ka en wangin Korean tong zir tu nai ka hevak lo ni a economically in khovela hian influence an MTN wangila K-pop kan tui pui ani chon le ka khalo tan zong ani khan chon atul mai theyang lunglei government college atanga mo JB tanga mo kan ti ve don ani chon uluk dewin sei howila te chuan malak dan ngai to te po athamai the KMMTTP hi ani na taka chuan in kalpo na kong ani ngot lova Asian ram te ne na kan in zom matur le lon ani don Eastern Gateway Market ani don tak tak ti hi kan thiat atul khop mai ti hian chumi tong chung chang chu ka han khai khom don chin teng Japan tong chu technical cooperation na atul mai theya chuti rol chuan Myanmar tong ro chu immediate kan manghal the immediate advantage ne goal tong kan ti big kha rakhain tong enga tingai ti lo intimate theya kan vakal vek to rakhain nam mane se goal tonga operate vek the nia chu wang chuan unofficial language ka goal tong tho nia kan thalai ti tan chuan goal tong lo zir kha chu atul khop mai ti kha no se del du ni ta sala kan tan po athadon tho tho boke ka zo trepe slide ni vel che om ta e tin mizo tan hi engani tonal language pa ngai ve tho tho khania zira ol khop maya kar ni chung ka zir hian kol tongin tatang khon kol tongin kal ngai ta sela venglai head salai pengso ka thlen the ka inring chu tiang vel chon ania nang ba ni pon e lo ti ve ta ula in zir thiam thei mai karing ani ti kha ni ta sela hi a to pa kan sei tur chu ani ta ni ti hian kan ril ruwa kan sei kho manga du le rampum kan sei khom lain background soi vak lawila a thamai theya san chu midang tan ke ma chuan angai nom ka ti dona ka hesa renga maro chu engtine kan in bo sayang thalai hian engti hoi thalai ti eng hoi zongin ngai in bo sai se kan ti te sarkarin engai ti se kan ti mi puinol pui hian engai ti la kan ti ko frantele oime te hian engai ti vela kan ti chung chang kan sei kho manga kalau ziak char dona sei khom kha soinon le talokula thil pakhat program hian tin zone sa ne ya chim lama project lian tak economic game changer ni phawek tur in pipeline lai hian anei tu tik tak te hi kan muthu palang ti hlau thon na wanga he thil hi ron bo sai ani ti kha ka soinon duwa eng tin le ka kan in bo sai ang ti thuwa te mi puite in don khom na ani pa bok hei consultation meeting ani pa bok ani thu sai ngai tha tur ringo ta local kan ni lova chuwang chuan in thu sai te pok kan ngai tha anga sharing kan nei anga chuan hem mithil project lian lu tukina impact anei tur hi nalu tuka min hong lo dan tur te sumle pai tho chua zonga te
kan din chuat ve the nan hi kan mang tangkai ve the ni ti te pok kha kan sei khom tur jinga chuan ngai boka sarkar pompui certificate nei atul dan te professional certificate nge nei atul dan te keni aya shezok te kema aya shezok le thiam zok te india inexperience te pok cha khop mai ti kha ni ta sela chuan ka top ta trong chi thumin karan soita a lom thu karan soita a kema hi a sei tu ber hian kol trong ka zet lo chana dik lo ka ti ani exar la ka tha ti tu hian exar kala ka ngai chuwang chuan kol trong hi ka zir tak tak ani nakina dule kanin bedonia bana ki kalometi na po kan zir ha jesu tin ba de trong ne mania kol trong hi chu han ti vel chu mizo nula ho thiam zong tur tak te pom ani mai thei khami zong kha ka paper in bo se na chu ni kalome ole tuna chuan kan ho tu pa ko lo lo chama lo som te an tu cheven kalome kha min han lama tin na program ai hian lo nei government college lama kha akha na ti hi da lo bom shum boka dam tak kasui lo baga tin lo sui da ma te in lam dot dot ka ka chan bo bo ni ber le lo wa an zawai kan lom cheu to chu mi lo lo sa ta bom de ka kin oina program koi mo tak mai ti mai khak soi pe sia kan le thei hi a lo ber si ma mi chu kan ni ve ani ti ka sa ya chu mi ha bo tin na ta na Zomuana, welcome resource person this thei lova kumta akachana lo thei to NYK lama te tin state sarkar department lama gokke te thia angi na ma mon so la ko kumta ta lo te to ania angai to na te ti ho tin inom so we zelin ke shiari hi big ka te se lo thei lova ke po kon rei fu chang nei kan in chatwa chalai hemi development program sang sa NSS program officer te kan lo ni so na to ponia kon rei ta kan ko in kan in sia ti kam ta kan sei ru na kan te ru china hemi project thil hi chu lone west PLMLA kuma ni ma chian te ni so na to poni fe a ti sang sa ani ru lian ta ka chuan cầu sản so na rong ho lo sin kan nei na wa ani ya politics sama thul dang ko ro kha ta ti kan chia lam lo wa pasal to te son ko Zomuana tha te ta ni tui ta ka lo ni ko ka chu zoi te in lo ri hlek le ka ti chuan ka ing te khana na ve no la wa khan kha kan se ma ma len contribution kan nei lam lo wa se ni tam so kinan che te to ra platform bot se ve tur ro chen college at ta mo pa in aren chang le ka ta chuan ne ani kuma chang to in kumin me som ni ko sari vela kan tia atu chen tin college kam to pori ni mal te po ma ni pri char te ma in block te college kam po MLA changa khate thil fana mo po kha che khat ma me si lo in kan lo tang ko na sa be ni thil hi alo si cho te rin ta chuan kan be si yan li nu te po kan soi ho klomai pol zom le pol yan ber kan ne ya Zoram chuan wai me lung le ya an secretaries wai me soi tu te yan min pa sa thei se chuan in khai o garan ti kha rilwa lo yan be china chu bây giờ con mình nói chuyện thì bữa nay internet tu về tất cả các bạn chú chú ta số anh đi chú tất cả là thì ắt số nó bỏ hiện liền na anh đi anh lột bên số thì lòng anh tiếc về mà bây giờ hiện college ai học sinh chúng bỏ ra mình mà tất bỏ ha còn sử dụng anh lòng cái thì bây giờ cái này kiếm cái lột số học sinh thì là ba xin bây giờ học thì nó tất cả sẽ được là cho số khai ati thei to ka tam don en tam lo em ti ase thei lo wa hetia kan ti zel chon sarkar po lian so kin chalo thei lo kan siam lo le ni pui kha ni pui chu sarkar nei tu kan le maya ami pui lam kan kham chon sarkar po ta ki lam mai tu ran ga ila chu he ko chan na po kan wa study team han din ta kan resource person kon se ya
อาบุรุษกันนั่นจันเล็กๆเจ้าอันนี้รัวเลี้ยงอาหารหมกเสียเดี๋ยวเชิญอาจับแต่นุ่งลำแทงกันกำลังด้วยในขณะไปเนี่ยแต่ละส่วนมาเสียจุดตัวหกเสียอาโตเพียงไม่เงี้ยอาโตติดทนทูอาบุรุษจันไอ้มาขันอาโตก็มาจังกันเสียอันเดิมทั้งปนี้สุดเดียวเราต้องมาขันขันส่วนไหนตัวมันหมดทัดตัวซึ่งในทางเชิญให้ปาร์ตี้ยังหมดอาสุรคาหมดทิ้งปอในตัวเราเป็นเราเดิมเดิมเต็มกองชันอันนี้ต่อมาพอวันนี้จู่ตัวนั้นเช่นนี้ตัวเป็นอันนี้เดี๋ยวจวนจู่ส่วนที่พออีกสองวันแต่กันนี้จะมีที่นี่นำข้าวลงหูถูลงตึกเล็กเนี่ยเดี๋ยวกันเดินบนอันนี้เราสับสนช่วงตัวนี้จวนเดินเอ็นจีโอช่างเตะเวลากันลงเป็นชัวร์ที่ที่ข้าว commerce and industries ที่จู่ห้องเลยจู่ตัวที่พอนี้ที่ว่าเป็นนักการเมืองวันนี้ดูที่สามชั่วโมงไม่ถูกแล้วทำมาเดี๋ยวชุ่มชนกันลูกกันฟอร์มาวิ่งกันมั่งมีกิจกรรมเรื่องนี้อารมณ์แม่ไม่ยากกี่มามีมันตัดไปช่วยนะโปรแกรมนั้นกันในสาวายกันช่วยลงตัวเกี่ยงายตัวน่าตั้งตัดใจนะเป็น finance committee และที่ตัวเตะเป็น high pro committee และที่ตัวเนี่ยจู่ๆมาเสียกี่นี่เราข้างเราอย่างเช่นมุ่งมันหลบสีดิฉันจานเรื่องข้างกันเองพิจารณาจู่ๆอัศผมบอกเสียอะไรดอกเตลค่ะเตียงกี่นี่หลังค่ะเลยค่ะเรามุ่งมันหลบเนี่ยถ้าเตียงกัดที่รู้ตั้งตัดดาวสองแบบนั้นจึงกันเลยกันหนาตั้งตัดใกล้ชอบปากค่ะกันสั้นต้องปากให้พอกันลูกกันเลยเนี่ยพอยิ่งบอกมาบางแห่งกันเราจะถือชุ่มพอไว้นะลองมองกติยาถ้ามีโปรแกรมต่อขึ้นนะตัวตั้งเซสชั่นที่พอให้คอมมิชชั่นออกมาเวลาการซื้อเสียเราที่พอการพิเศษที่ตัวง่ายได้ละจนรัฐเขาก็ช่วยงานพลังพอเนี่ยการสถิติทีมที่พอยิ่งจู่ๆมีเชื่อสักเสียแล้วให้มิโซรัมโพลิเทคนิคเตะก็เป็นเจ้าบ้านคอลเลจเตะโรงเรียนการเป็นคอลเลจเตะหัดทีมน้ำมันที่พอเห็นเซนส์ตั้งสีลว่าสีลายหัวสีงาเห็นมิจูอัฟโฟลปัตตานเห็นที่เอ็ดวันสกินเห็น resource person เนี่ยพอเราเรียนมากดูตัวค่ะรู้ว่ามันนองตัวซึ่งที่พอจู่เวลาตั้งตัวสามีให้เห็นการความเป็นที่เราไม่ละอันมาเรียนจากที่พอไปด้วยหากจะที่ยังไงที่เสรีอาศัยที่มันตัวมันจะช่วยมาจากเราที่สุดพอเนี่ยแต่ฉันมีคำสอนเต็ม awareness ซึ่งไม่เห็นตามเห็นพอยิ่งว่าเวลาเห็นกันหลายตัวที่เที่ยวช่วยชวนตัวนั้นช่วยที่ต้องกันช่วยกันจะเด็กตัวชวนที่ต้องกันช่วยเสร็จแล้วนะตุยออกมาอันรวมพวกเขาคนตั้งแต่การเที่ยวเสียหุ่นชินายกันตุยเจ้าไม่ตัวนั้นมันต้องสุดล้านเป็นเที่ยวชวนที่ข้าเป็นคนกันเสียวันนี้อาศัยตัวเบอร์พอการเที่ยวตักโลมาเสียไปเลยยันatau kartu dia berita kasuhan ini sesuai cuma waktu saya itu suatu hostel tu poin akan song berapa jauh ani kalau